ndetse no muri Kongo nk'uko mubizi hakaba hakiri impunzi z'abanyarwanda zafashwe bugwate n'uyu mutwe wa FDLR ariko zagiye zitahuka buhoro buhoro mu myaka ishize. Ibihugu byombi byemeranyijwe gusubukura ibiganiro bigamije gutegura uburyo bwo gusubiza impunzi mu bihugu byazo byaturutsemo mu mutekano no mu cyubahiro hakurikijwe amasezerano yasinyiwe i Kigali. Ubu noneho ntabwo bikiri ibanga. Waruzi neza ko iyo wivuje nabi uba ufite ibyago bya 80% by'uko ya ndwara ishobora kuza ifite ubukana burenze ubwo yari isanganywe. Ariko hehe nizo mpungenge, kuko muganga wacu ni inzobere cyane, akoresheje imiti y'ibimera yirukana inyatsi n'akarande, avura amarozi y'amoko yose, agarura ibyibwe, yirukana nyabingi mu muryango, atanga umuti w'ishaba ku bacuruza bikanga, atanga umuti w'inkundo, azingura abazinzwe ndetse n'ibindi byinshi. Mwegera gufashe kuko arashoboye. N'abari mu mahanga bose abaha serivisi. Muhamagare ushyizeho akamenyetso ko guteranya 250 karindwi 8 2 karindwi 9 3 2 9. Nuhura nawe uzagenda utanga ubuhamya. Aya masezerano n'umusaruro w'urugendo rurerure rw'ibiganiro byabaye hagati y'impande zombi ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zunganiwe na Leta ya Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Akaba rero ari intambwe ikomeye mu kugarura amahoro, umutekano n'icyizere hagati y'u Rwanda na Kongo. Aya masezerano yubakiye ku itangazo ry'amahame Declaration of Principles ryashyizweho umukono n'impande zombi ku itariki ya 25 Mata uyu mwaka. Amahame agaragaza uburyo bunoze bwo gushyira mu bikorwa iby'impande zombi zemeranyijweho. Mu ngingo z'ingenzi kubiri muri aya masezerano ubundi hari ingingo ziri mu byiciro bine. Hari ingingo zijyanye n'umutekano, ingingo zijyanye n'ubukungu, ingingo zijyanye na politike, ndetse n'ingingo zijyanye na humanitarian situation, ngira ngo ni ibikorwa bireba kugarurira impunzi iwazo ndetse n'abava mu byabo n'intambara. Ya mbere ni ingingo zijyanye n'umutekano, bikaba rero bijyanye no gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDLR no guhagarika burundu inkunga iyo ari yo yose uterwa na Leta ya Kongo, hashingiwe kuri gahunda y'ibikorwa bya gisirikare Concept of Operations yasinyiwe i Rwanda muri Angola ku itariki ya 25 Ugushyingo 2024, hamwe n'igenabikorwa ryayo ry'iminsi 90. Kubashya FDLR bizatuma u Rwanda rubona uko rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Kandi nababwira nuko aya masezerano ashyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa by'umutekano Joint Security Coordination Mechanism cyangwa se JSCM mu magambo ahinnye, buzafasha mu gushyira mu bikorwa iyo Concept of Operation, iyo CONOPS. Hashyizweho kandi na komite ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa Joint Oversight Committee, JOC mu magambo ahinnye, irimo impande zombi hamwe n'abahagarariye abahuza aribo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar hamwe n'igihugu cya Togo aricyo muhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Amasezerano anavuga ko muri iyo komite ishinzwe kugenzura ariyo JOC hashobora no kongerwamo ibindi bihugu impande zombi zibyifuje. Inshingano yayo ikaba ari ukugenzura ko amasezerano ashyirwa mu bikorwa no kugira ngo binakorwe mu mucyo. Nagira ngo nabamenyeshe ko ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ryatangiye. Abagize urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa GSSM n'abagize komite ishinzwe kugenzura JOC bakaba amazina yabo yaramenyeshejwe abahuza. Bikaba binateganyijwe yuko mu minsi iri imbere inama zo mekanizme zombi zizaterana kugira ngo turebe ko twatangira kuyashyira mu bikorwa. Banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko, ikindi cy'ingenzi nababwira nuko ari amasezerano atibanda ku mutekano nk'uko nabivuze, ahubwo akubiyemo n'ingingo zijyanye n'ubukungu na politiki. By'umwihariko ku byerekeye ubukungu,
harimo ingingo ziteganya gutangiza uburyo bushya bwo guhuza ubukungu bw'akarere kacu, mu cyongereza Regional Economic Integration Framework cyangwa se REF mu magambo ahinnye y'icyongereza. N'ubwo ubwo buryo bushya bwashyizwe mu masezerano ya Washington, amasezerano nyirizina y'iyo REF aracyaganirwaho, ndetse hari inama y'impuguke z'impande zombi ndetse n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteganyijwe kuyiganiraho ejo bundi ku itariki ya 30 Nyakanga 2025 i Washington. Impande zombi nizimara kwemeranywa kuri ayo masezerano, hateganyijwe ko zashyirwaho umukono kuri White House, aho ari ibiro bya Perezida wa Repubulika y'Amerika. Uburyo bushya bw'ubukungu ubwo ngubwo mvuga bwa bilateral integration buzaba burimo n'ubufatanye bw'u Rwanda na Kongo mu kubyaza umusaruro umutungo kamere ndetse no guteza imbere amaparike y'ibihugu u Rwanda ruriyo na Kongo, no kuvuga iparike y'ibirunga yo mu Rwanda ariyo na parike ya Virunga yo muri Kongo. Hari n'ibyerekeye gushora imari mu mabuye y'agaciro uhereye kuyacukura, kuyatunganya no kuyongerera agaciro ndetse no kuyohereza mu mahanga ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na sosiyete z'abanyamerika, end-to-end critical mineral value chain. Hari n'ibindi biri mu masezerano bijyanye no guteza imbere amashanyarazi bya hydropower plant bya Rusizi ya gatatu, ndetse no kubyaza umusaruro gaz methane muri Laki ya Kivu. Ubwo buryo bushya bw'ubufatanye mu bukungu bukaba kandi buzanashingira kuri integration y'imiryango yo mu karere, cyane cyane umuryango duhuriyeho twese ari wo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Aya ni amahirwe adasanzwe azatuma akarere kacu gahindura isura, aho kugira ngo karangwe n'amakimbirane adashira iburasirazuba bwa Kongo, hanyuma kakarangwa ahubwo n'ubufatanye mu guteza imbere umutungo kamere, ubukungu n'ubucuruzi mu karere, aribyo bizazahura ku buryo burambye ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari, ndetse aribyo bizateza n'imbere imibereho myiza y'abaturage. Ku bijyanye n'ibya politiki, igice cya politiki cyari amasezerano hakubiyemo yuko impande zombi ziyemeje gushyigikira ibiganiro bya Doha birimo bibera i Doha muri Qatar hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe wa AFC 23. U Rwanda rero rwitabiriye ibiganiro ku butumire bwa Qatar, rukaba rwaritabiriye ibiganiro nk'indorerezi nk'uko n'abahuza bandi bose b'amasezerano ya Washington bari batumiwe. Tukaba twishimira ko ku itariki ya 19 Nyakanga uyu mwaka impande zombi zashyize umukono ku itangazo ry'amahame Declaration of Principles. Twabura kwizera rero ko izo mpande zizemeranya ku masezerano y'amahoro mu gihe cyagenwe, ari cyo tariki ya 18 Kanama 2025. Ikindi kandi twabonye tugumye kuri iyo ngingo ya politike nuko n'abanyamadini bo muri Kongo bibumbiye mu ishyirahamwe rya Senko, ndetse na bamwe mu banyapolitike bo muri Kongo harimo n'uwahoze ari Perezida wa Repubulika, bamaze igihe mu biganiro bya politike bakora consultation hirya no hino. Tukaba twizera ko nabyo bizatanga umusaruro mu gufasha kugarura ubwumvikane n'amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banyakubahwa abadepite, nubwo dufite icyizere yuko amasezerano azashyirwa mu bikorwa, Leta y'u Rwanda yagaragarije abahuza impungenge iterwa nuko ibikorerwa kuri terrain, kuri ground ubu ngubu bidahura buri gihe n'ubushake bwagaragajwe mu biganiro bya Washington. Navuze inshuro nyinshi nganira n'abanyamakuru mu rurimi rw'icyongereza ku Rwanda ruri cautiously optimistic, ni ukuvuga ko dufite icyizere, ariko icyizere kivanze n'impungenge nkeya. Ibyo ngibyo tukaba tubiterwa n'impamvu zitandukanye. Hari impamvu ya mbere nuko atari amasezerano ya mbere asinywe iburasirazuba bwa Kongo.
duhereye mu mwaka w'1999 aho ya ntambara ya kabiri muri Kongo yarangiye. Hari amasezerano agera nko ku 10 yashyizweho umukono na leta ya Kongo, kandi amenshi akaba yarasabaga kurandura umutwe wa jenoside wa FDLR, ariko nta na rimwe ayo masezerano yiza ashyirwa mu bikorwa ku buryo bushimishije. Impamvu ya kabiri idutera izo mpungenge nuko ubungubu mu gihe Washington twabaga turi mu gushyikirana, mu kuganira, twabonaga ibibera kuri tele bitandukanye, kubera ko habaga ari leta ya Kongo itumiza izindi intwaro za rutura, igatumiza n'abandi bacanshuro cyane cyane noneho bavuye muri Colombia, ndetse igashyira n'abasirikare benshi ikabarunda hafi igice kigenzurwa n'umutwe wa FC-23. Ibyo twabigaragarije abahuza, tukaba twizera ko bazakoresha ingufu zabo zose kugira ngo bumvishe leta ya Kongo ko amakimbirane ari iburasirazuba bwa Kongo mu myaka ya 30 ishize adashobora gukemurwa n'intambara, kandi byaranagaragaye, ahubwo azakemurwa n'ubushake bwa politiki bwa leta ya Kongo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, ndetse n'amasezerano twizera ko azashyirwa umukono iduha muri leta ya Qatar. Iyindi ngingo y'ingenzi nababwira ikubiye amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda niyerekeye ikibazo cy'impunzi n'abavanywe mu byabo n'intambara. Nk'uko mubizi, u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000, ndetse zimwe muri zo zikaba zimaze imyaka irenga 25 mu Rwanda. Ndetse no muri Kongo nk'uko mubizi hakaba hakiri impunzi z'abanyarwanda zafashwe bugwate n'umutwe wa FDLR, ariko zagiye zitahuka buhoro buhoro mu myaka ishize. Ibihugu byombi byemeranyijwe gusubukura ibiganiro bigamije gutegura uburyo bwo gusubiza impunzi mu bihugu byazo byaturutsemo mu mutekano no mu cyubahiro, hakurikijwe amasezerano yasinyiwe i Kigali ku itariki ya 17 Gashyantare 2010 hagati y'u Rwanda, leta ya Kongo na UNHCR. Izo mpande uko ari 3 kandi zahuriye mu nama yabereye Addis Ababa muri Ethiopia ejo bundi ku itariki 24 Nyakanga 2025, zemeranya mu gutegura uburyo bwiza bwo gusubiza impunzi mu bihugu byazo, kwihutisha itahurwa ry'abanyarwanda impunzi z'abanyarwanda 600 bari Goma ku bushake bwabo, no kongera kuzahura urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka y'ibihugu byombi. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite, banyakubahwa badepite, ingengo y'imari izakoreshwa muri aya masezerano ntabwo ihambaye kandi izacungwa neza. Nta ingengo y'imari idasanzwe iteganyijwe. Ingengo y'imari izakoreshwa n'abazahagararira u Rwanda muri za nzego navuze za JSCM na NAJOC, nisanzwe ikoreshwa n'inzego bazaturukamo. Tukaba rero tudashidikanya ko amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono i Washington ku itariki 27 Kamena 2025 ari amasezerano y'ingirakamaro ku bihugu byombi no ku gihugu cyacu by'umwihariko. Nkaba rero nagira ngo mbasabe mu izina rya guverinoma y'u Rwanda ko mwakwemeza ishingiro ry'umushinga w'itegeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 27 Kamena 2025 hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko.